nangli ok pranalong diabetes, sugar, gastric, lapen piles, blood pressure, lasonsi, pokso, pokang akiso, rikeng katimi, kelak keleng, puarlo kachorot, an kicho thekte, barpi barso damnodak, lapuson akisung do ikma. Jongsi nangli ok pranalong lapusona kisung kachitong mate kachichak nang dokok pulote pader de pinpen amar jiwana dawai nangli tum kiso dera tumaphan panong pi iklo amar jiwana dawai kichopen nangli tum lahaya kisopen jokpon ikji diabetes, gastric, piles, blood pressure, pokso pokang, kilak keleng, rikeng kiso katimi, puarlo kachorot an kicho thekte barpi barso dam nodak Alo somara tu makiso lahai hui akiso pen sitame me pon ikji la pen jongsi nangli kinangji pulote hem totlun pen nangli long ikji kahumri nangji lake troxy 5 hini trok ho 5 troxy narke mate 70026555078 along humri igno Jakong ni Paying Koy Rai Siarni KSA 65 birth anniversary mate Karbi Student Association Ingdeng Chokebra pho Mahangketek Arni Kechok Karbi Anglong along kitu ana KSA mate KSA pho tumta talon po Kaya moy arbum pulote KSA mate Karbi lo Charlie asong hendo pusi hokpon lo Lasong si kedamtang Parokrister Kebra pho Kebra Sir Keb Jakong achiklo ni Paying Koy Rai Siarni KSA amahang nang theglo Kay lapen longri rengdok reng ni nang chipupen chisong bom wang bom si pining an ke ingdeng trokke brapo kesi amahang kitek arni nang chok tanglo Karbiang lo termas concert penta holiday pangdak ponlo jakong ni phaing ko rai siarni KSA phwa tumta prekjam adim si katalon pon KSA inglong phwa tumpen langkung habe adatteram holalong talon pon misen pen pachun pon long pami adunthu KSA Thomson rong pi mate lamding road KSA tumpen Dipu Government College along si misen pen katalon amai pachun pon long pami KSA Samson teron atumpen dok muka mate dong muka krasinja klamalong si misen pen talon pon lo KSA sumit timung atumpen Farmer Grow Center adatram hall difu along si talon pon lo Lapen KSA Jameson timung atum penta difu club along si KSA ingdeng hokebra trok mahangketek arning kechok amai paman ponlo Halapu Thompson rong pia KSA aro atum amai along aluhiaman pen kachetong dun Karbengo termas konser local MSC Johnny timung Lapen EM Mangal Singh timung Lapen KSA inglong phuatum amai along aluhiaman pen kachetong dun MLA Bidasing Ingleng Karbengo termas konser EM Madhuram Lekthe EM Billy Mohan Khaklari atum pen chitong dun Halapu KSA amai phu Thompson rong pi pen pherang kya thing no kaning jepon ke KSA kachingrum ji along nilitum chidon dun lo lapen KSA lamding road jensing timung aro akongchun bang sumit timung pen pherang kya thing no kaning jepon thuke jongsi hemprek amen pen KSA chingrum nangji pulote arputa nangne kachingrum along klam along bangchi Ponta jongjung ale mate political phanchot pulote chingrum dun thek puta pherang kya thing no ning jepon tangte pherang kya thing no kaning jepon alam thele arjupon sina news desk report K news ai tamelo bahala SDC budget tonga CPI na budget tonga da sita la bange organize kun this is your capacity for organization you have to show labang itu mana one take nampak sebab lalu pula je mobil pula angke otonomai sekta nangko pula la kesel pula je pula head pula ke peri tinggal lagi tu pula kan rasua cakap je orang pula di sebelah mana ini tahu nak haran presiden kemana tu sana rasua apa pernah ni pula Pacilu ini mana? Ina kau ini ada semua. Naga jola si, nanti pakai lah formula senang angkat cor. But how to implement? Up to you. We can solve the part of formula to success. Formula ko formula barang tangga. Implementation mana tu? You are the responsibility building group. George Timur,
বা সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার কুচবিহার লাজংসি এক ধরো বলে ঠিক আছে নিজম চেকলং দেয় জীবন হ পলিটিক্যাল পার্টি হন চেকলং ধরো দে চেকলং ওয়ে নো পার্লামেন্ট মেম্বার বিল অ্যাসেম্বলি যখন ধরো দে ডাক ধরো পার্লামেন্ট হেতু পার্লামেন্ট মেম্বার বিল কোনটো সময় ইমপ্লিমেন্ট হেতু এজেন্ডা চাই সেই মতে দিব লাং বলে দে আগে ডিসকাশন বো at least que pas que tal que apilo discussion je autonomous state article 244A Indian constitution during omug time hosi article that insert korila why central government not yet implement bulbo tamatin ma Karbi risoi jang karbi lochar liasa tumhan kopai ke me pen isi arni ke the labang sarkar pen nang thik ni pen la soteng pen pining ana banke la 65 ana den ke chok hoda manke first year karbi students se women da chelong pen council pen recognize pining banke first year lo karbi students se la so men pen itu petalo nang cheng pining lo first time lo la so ani pen itu pining no la so team lo pen akai doctor dilo na ha team karbe lo tum bhag nil tum achuru tum kantum go ei pasi churu tum bolote karbi no chale asong ke se 64 and in kan troke la pli ke choka pisi karbi state ho gaya aben chilong lo karbi state banke karbi ko ta pass council by recognition banke 64 third anniversary ho langkong hami auditorium hall nili tu third anniversary hala so ke talon pon langkong hami auditorium hall talon pon hala so along se dr turam hang alang ni pen hala so ni si declare ka no hala so declare December 6 2023 ani kan alang itu council isi atau sebapasi alang itu calendar yang apong 2024 ani kan ke calendar ng dono satu calendar no piningan ba ke chengsi dito as business event itu talon Ini ning karong pensi neto makai doktor kami tim kami kami kasih ikan Jadi, laso dia mau niltum ada kemang kondu niltum kemang kon bang keceng sige kalbang perman artikel 244 ke pacu apa malah so perman cesong pasiti aja pasiti posi niltum kemang kondu laso dia mau niltum pini along sekami niltum daladak demand long sekami niltum putondo creation batu namaste niltum keceng si halada bang niltum demand Pikuto, Kasonthal sila, SIU, PIU, Panchinto, Katu kami, halada ke aprang tame, la, penelo, non-senior, hala sonje education minister, health minister, ucala le banke, la, SIU, PIU, ana banke la ke, Brahmaputra, anangro elongsi. Job lutu jalan aprang ke kecak kandu. Kasonthal si, non ang hala son ke cecak pot non ke non bangke alang cengkene sa do posi SI PIU na bangke ala Brahmaputra lam ke chok son si non kar biang lo fan ke SI PIU pen relax nei posi tum iban pon lo son so si PGR pension lo home da order issue pension lo kapre education am ka chikor poche fan pension lo kapre culturally sa farman kadu ke lai farman ba ke wong dum ne tum bini la so chen ne do posi pai padu bini la tak pension penana pakai la KSC tukta tilo sampai ke Palgom Cipulong tu KSC peta KSC pakai Palgom Cipulong nanti KSC itu pakai tahun dia nanti abang so putar pacilikan silitum kaikis name KSC kacing room karbiatum ningisi malam so banggen tum kaikis name ninga clock mesin itu tenglo kaikis name nitum tuar culang tenglo aprang nitum ke kais tapi nitum group hange bang lo lambing road KSC ESDC group CPML group mentune ke Yumasa group mentune ke Jakas kang segedo don nono bang ke Dr. Tuliram kang kuta kali nitum bang Dr. Tuliram kang ke claim mesin so mesin tum cerap tum bulen tum bani klang tim karbe alo abang refund karbe kai rai dun tum ke IP pen kache song pitip kacha pitip la so pharmacy to Dr. Tuliram lambing road ke se tum cerap tum bulen klang
response kami ke kelang bangke BJP ke si pencengok kapre dai ke pacetang do kalau so tim long ni Gangpura Association pencengok kapre tu cingrum nei ke se cingrum ni halau so dem bangke ke se pencengok thi kai ke sami kache dong dundu tapi engagement tuksi la so pangrum jima betus la so mai ke pha jima halau so function ne ke buat tulang dinglo hong dinglo pen ko sa tim long ni pun tu bangke kache ke pha nilim ka ke wang kache ni phal ne tu kache hut si ong dung na bangke cingrum dia phan ka dis ke pangrum cingrum dat na phan cingrum dat na buka phene pen nil tonghan nang ke thak tun non inut pahini pen non automatic nang tom theklong thai pon newspaper pen chenglok paper min social media pen chenglok haladak flex amukha penan ke ketar social media long tum theklong thai halada man ke KSA Lamding Road atum Farmer Growth Center long KSA Lamding Road atum conference ke doi lahai alam ke klang do hala so dim long pini KSA Lamding Road atum Farmer Growth Center long si conference doma Farmer Growth long si Bard University ke talon ma ke nal tum media korte tum ben tenglok nal tum si aru su se ke chini po hala so dim atumi basi la so ajai me ke doi conference doi alam do sita hala da bangke neli theglong ateng bolote atumi benta hada ke conference ave pen KSA Lamding Road tum ke kapre ke chitha ave KSA Lamding Road tum ke pining sita me full centrally si party pu bangala ke chengwai pensi centrally party pu bangke centrally pensi pulo halo so centrally si decision lo branch unit kadu kawe district committee penche don sar pensi centrally ke party che phan che don sar pensi centrally si party lo lake ako venue bangke hala Farmer Growth Center long kali venue bangke Difu Government College venue Difu Government College ke ansa pininga bangke is year no kemo ke pana ni lo Bard University arni bangke constituency ke chengsi ke lo arni lo ala so tum lo ke char so kang ini yang deng ke char so ala so dim lang si doni ibu ala so che don service si pini ko college lang si do ala so dim ko college ke do dia na ko ka pere pen ko college lang latum che do dia lo ko che na ko pere tapi karna bu ka pere so kesi apan thak nang ko kesi apan inot bahini ani ke no pen kesi apan ke thak ke apan so ke mata do ko si na do media court tum same hala hala na tum lang Nadapan ada alam जैसे सेंट्रल कमिटी हैंडल kami tumpang kami tumpang conference general conference long the 65 andeng part oleh report ni diminta pero pajer lo masih ini solang do karbiara pan nelum Central Committee ang local resong handle dulu. Sini ponding alam tiba ke ini ke karbian long ke karbian long arat karbian long ini ke isi hidung arat ni to ke yang dong ke sini ba karbian local resong mate kese amang ketek arni ini ke arta toxic kebra po an nang litang lo masih labang suara ni ke students day pada hop on lo ajar ding open se hop on heng kola ini tom karbi lo cari asong kambing road main pen ajak ding plui kan se ini tom labang so hari ke students day pauman pon back nang jim se ini tom penangan nang diman pon bawang bawang part anniversary hari lo boleh ini tom las highlight on ini tom ipon Suning bangke, declare pon lot si bangke kado gue karbi stance karbi lucar ya so jangan tuhan si good news lo si mopai ke melo si tinggi bangke karbi student day lo lepas lo pen las pen ang perata ini tuh karbi lucar ya song Lamding Road lo si office lo si ini tuh solo god 31st and then general conference kami ngitung kapan. So ini 65 part anniversary tendency baca tahun konsi ngitung 31st and then general conference kami organize pun masih ini kami ini apa tu masih
31st General Conference kami itu non delegate sessions proses tambom lo masih ini si special message mate important message nili kabilang arat laban kabilang itu kabilang dan tentang si militum dan tangkon tangtung bangke non militum crisis along situ militum all India long langgam sampai demokrasi apan tenangan just dalam laban constitution apan sampai kepada di constitution untuk percepat krisis tenangan kabos itu BJP government Andra Modi leadership dan tenangan kabos itu pondok sampai kadang di election 400 par tindakan sampai 400 par nedat ada pemilihan masih isi letak India Alliance tu si Jepang tangping kan party 28 political party opposition political party celang advance demokrasi bangke defend law constitution mana defend law BJP tu pon lah orang tu aning hang ke orang tu attack ulong itu lah asli defend ke law si andeng bangke ke hai andeng tu pon me je India Alliance kan pangtang konse bangso constitution bahkan demokrasi pan defend pon sampai not dijut kerla non cebang jelang ada yang terlihat constitution Indian constitution tercinglok bedak itu das kami constitution within constitution kami bayu itu ajapong rights doan itu longri lopa rights itu students right doan sampai bangsa biasa kan kaike kerja songkit dia panggil itu tengkam cijor di sini itu ini apa dan bangsa ini bangsa conference panggil itu kacing right pon bangke ni itu semetpet bangke dak karbianglong educational scenario karbianglong education scenario langgam podote university pen jengdama university ke pini 17 years lengan 17 years arta lengan ada pita non pini antame full fledged bang one hectare all ladak karbianglong termas council tab ilo asam long BJP ya sarkar se dalo tapen central government tab thot angko BJP chang thot ba people say convince sector dalo UGC long central university asetas di campus long people say one hectare dalo 7 years pengen kita ini 65 Karbi students day lapan niltom ki Karbi lo chale asong mahangatek ani long niltom pininga bangke centralist ibipon lo ladak di pulong kedo langkung habe memorial town hall lo asi niltom aningan bangke regional wise bibi tame pining bang centrally ki bibi bangke lo niltom dak Karbi lo chale asong asai hem angkang lo mat niltom Karbi students hostel kimi po alam laso along miltong foundation lazy pulo lasi abang solam kado wet umta nabachini do nang ani karong nang pachpido nang bukansi pining bang dak centrally si dak kado we pan branch along kado president secretary to manar papansi adak centrally si dak bipon lo tar kedam tang PGR hut suluk sudah itu bom hut na kedua kes cingrum po puisi hambi hotel lang singwai dulu ko office tamen na por cingrum galis report duka osobda pilo na lepi la ke kroe atmo pan bangke narju ber bangke milita thak selat hui anlo bil tumge apran tame ninje beralam non anda ninje bom mujong si ana matu dak lasobang nampa ninje jok porte pulo tamo non pis tame ninje bom dil tumke kake mata ready lo nil tumke alabang sustain bangke nil tum celarle nil tum resolution dak kedeng tang do aku nili kese long do sek bangke kumane si labang so along nang khamke dunji ma kecing room long jong si kumane kenang bung dunji ma bu bangke nili ta cecak ce nili munit ke isi hima do laso ining kiding ta ahima do laso mo ahima bang parka bote mang nai khamke do na tumha mang si anpar ke
panung nangkok Pini niltom kipia laso pang si niltom Charter of Demands kipido Karbi Anglong Autonomous Council upon education lapen youth empowerment upon niltom jobs creation pen danglok kopi mina to halabang so official atok sa bangke todap Karbi Anglong Autonomous Council ACM kay Dr. Tuliram Rohang ahin sampai telefonik berita nang palit deh officially bang ke council pen nil tuman official talk sebang nahang popo Karbi Student Association pini amhang ke teklo inglong po kese level la bangke asal kese bang lola pini dak meeting do bangke kasi kese kan ke mang pon alamakan student atong bangke papuring nangi student atong ko samsi IS, SAS, kita palong do lima, lahai ke thang, pinjing dia pon minggu lo, lapang la son thang saksi, kese, lain ngong po kese, antu se pangtang lang kucing ini, alang itu pak akhir jume pilo. Sorry. Ne kese, iswa jodui pulo te bang pulo ke, kese ne kese nang kok. Jong si nani political association la berdua kese, apa sih tokan? Kita kese, apa sih? CPML doge padona kese ala puda padona la puda kese yong sini tunda BJP tuma do bude ku bache tongdana kita piula kese bai kalilola Ini ano, kinamay nung step sa akin dito sinso. sem sarge non ha delhi home minister peng kejengwa alam do 6 sedula alam kejengwa ju ta posit damang koklo la sini tum alang dia beda tatang ni tum no panaku non pi la tak presiden atum dolo kese presiden dolo alama kamu cun kalau dah nampak atau Silateron piaphan PMAYG scheme pen kipipon contractor Longkiram Hanse kikim pipon pamia jok kachuropon Lakhaeng ko ratrok Dwarbaguri MSC constituency under Upper Rangsali polling station ke parlo Hemari rong hanga rong amekar silateron piaphan PMAYG ahemso sorkar pen tipon apot contractor Longkiram Hansi pen kikim pipon pamia pot hemso ke long vega tumpen contractor Longkiram Hansi aphan ninga klong pen kachuropon contractor pulote Longkiram masonsi klempon nangchi anlote Dwarbaguri constituency arara phanta develop pik anchi non pinang ana contractor atumke claim pamemedet si ki ong lake iya maphansi nongno ke jor uta hawar arara tumpen chithan pon rinti Lapenan parta hemso ke longvek ahemtun atumpen Dwarbaguri MSC and parta education EM Richard Stock bi aphanta kachuro pajirpon Athema kiduk der hime jangre atuma phan sarkar pen PMAYG ahemso nangki piapota churo piklo pusi pherang kya thingno ninga klong pen EM tok bia sanghwa phan kachuro pajirpon Anparta contractor Longkiram Hansi aphanta churo pajirpon Dwarbaguri pen dorsing tok bi report TK News Tumapan na sohem contractor Longkiram Hanse imisen pen nakikimpi nilitum labang sohem non dobomlo nilikido bang sitahem pu sitami nilining sampi at hema nang patang pipimbi hormong hortar kado kami sitami lang dor tu pen siniliman pi lapen kikimat sitami misen son nilining sampi son si chiteklong lasinon nilitum labang sohem dobomlo lapen adun tu sitami Richard Shar EM pansitami ni tum pana puson ki dugela himi yang he pansitami tapuson ki misen pen nakirap apot Richard Shar EM pansitami churu parpiklo la pen contractor Longkiram Hansi pansitami ni tum churu parpiklo la pen na pularan chon la hemso nang kikimpi nang kirap la ponchot kali akapreka hin pansitami niti pana puson nang kirap ye pansilang ni tum pansitami tuning ri dono Panilihin pen arang lipan akiro jasmet pi parpiglo rong teke ahawar pan lason ahem kemisen kikimpi kapatang pi pemme posi nilihin pen alang lipan akiro pi parpiglo lapen kewang jilang anta alang li lapuson le rong pan lason ice cream beleg ice cream alang li wan pusetame
ki klem pi pe mi sen dia phan si puthop nilihin pen alang li phan choning ri pen lam the pajer iklo la pena parsita me la bangso Harvard jasemet ki du ke la ka son do olang athe he me jang re do piglang la pena parta ke boydet so pin so ka ve me kri me lang atum ta dolang ke so parpik atum ta dolang la ka do ka ve phanta ake hai Richard Stock bia phan chuning riglo alang li methang a homosti la pen alang li methang area posi ka ching hon ka ching in so non ke dam tang kang hon kang yin so son thak tha ke wang jilang anta ching hon ching jin so parpik po pusi nilihin pen alang li tuma phan chuning ri pajir iglo bikhe koi contractor tuma phan churu parpik lo kedam tang an kela son a hem ke patang pi pe me ka bedet pena pot muni de tum ning duk ning oi du u bonta non ke kapetang pi pe me si ke thek long ke ong aposi just a met contractor atuma phanta churu part pik lo la pen pherang ke aham phang atuma phanta birta nang ke ena posi nilihin pen akero pi part pik lo lam the an ham han se phanta ning a klong pen alang li phan choro par piglo labang so hem ke misen pen kapatang pi pen me he kapot